Svetija. Hvala prvo dragom Bogu na ovako dobrom danu i dobrom vremenu. Onda svima vama koji ste našli snage, milosti i jakosti, doći traži zagovor Svete Dive u svoje bijelo grlo. Hvala svim svećenicima koji su bili ovih dana s nama za trodnevnicu i sinoć i danas. Hvala osobito monsignoru Slađanu, našem generalnom vikaru, koji je danas predvodio ovo sveto misno slavlje, rekao nam mnogo lijepih riječi koji treba staviti svoje srce da nikne na dobar krajan put. Nisam se nikad ni s kim tako brzo dogovorio da dođe propovijedat kao s njim 3 poruke. Na tome mu iskreno hvala. Naš Pramirko kaže da Hrvatsko kulturno društvo Napredak Derventa tiskalo je knjigu Hrvatska naselja Dervenske općine sa mnoštvom važnih podataka o svakom naselju općini Derventa u kojem su živjeli Hrvati kao većina ili kao značajna manjina do rata. Te predstavnici Napretka stajat će poslije vize s Knjižničke crkve, pa evo, neki su pitali, oni koji žele vrlo i lako mogu tako na taj način nabaviti. Još jednom, moja iskrena hvala svima. Naš monsinjor Slađan je generalni vikar, ja ga zovem često produžena ruka nadbiskupa. Evo, danas je s nama. Ako neko ima nekakvo pitanje, a mi smo ljudi pravila i propisa u crkvi, slobodno ga nakon ove svete mise upitajte. Hvala, može i odmah. Druga stvar, svećenike i bogoslove pozivam na zajednički ručak u župnu kuću, takav je običaj, a svi ostali su pozvani pod šator tamo kod doma, pa evo, to bi bilo jako lijepo i jako ugodno. Pričekat ćemo pauzu. koji je danas sve ovo vodio i animirao, jer bez njega bi bilo doista to meni dosta teško, jer ima puno nekakvih stavki od cijelog jutra. Mi vas molimo, oni koji su ovo organizirali, da stolice na kojim sjedite, skupite i odnesete u crkvu ili već odakle su uzete, tako da će nama to biti lakše. Neko od svećenika će doći pomolit se po šator. Ne bježimo mi od vas, ne se bojimo nekoga, nego ipak imamo malo svog zajedništva, vjerovatno će velika većina doći tamo. Još jednom, iskreno vam na svemu hvala.
Pavo Topić je zadužio nekog gospodina da upisuje mise ili da da nešto za crkvu ko želi ili slično, pa evo vrlo rado možete to pred sakristijom učiniti. U subotu je patron u župi Foča u 11 sati, a u nedjelju je u župi Kulina Sveti Petar i Pava u 11 sati. Tako da evo, župnici pozivaju sve zajedno. Bravo, u Novom Selu ima patron za srce Isusovo u petak. Ako se ne varam, ja imam tamo misu i propovijed. Dobrodošli i tamo. Monsignor ima na Gracu u 11 sati misu i blagoslov polja. Pa ne mogu ljudi sve stići. Hvala vam još jednom svima, hvala Monsignoru i budite dobro i blagoslovni. Više misa nego naroda, ali ima i lijepo